Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Clemence. Tugiye kubana mu gikorwa cyo guteka special y'impungure. Igikorwa cyiza cyane, cyiza, impungure ziryoha kubi. Tugiye kubana rwose, mukurikire igikorwa tugitangiye kugeza tugisoje. Ni impungure ziryoha, ni impungure abana bakunda, ni impungure abantu bakuru bakunda, ni impungure urubyiruko rukunda. Abana batagira amenyo rwose, bafite amenyo batangiye kuyamera, barazirya bakumva bararyohewe. Ni impungure zitarimo ibishishwa, ni special. Twagiye. Impungure turaziteka. Ahanga ngiye gukoresha 1/2 cy'ikiro cy'impungure, ndaza gukoresha n'udushyimbo dukeya. Ariko igikorwa tugiye gutangira ni izi mpungure kuziteka, ni ibintu bidutwara igihe kinini. Aka kanya izi mpungure ngiye kuzifata zishyire mu boîte, muri kuyibona. Nindangiza nkoreshe kiremo ivu n'amazi, ndabibika amasaha 12. Ubwo muri kumva ni ikiganiro gitinda, ariko nta kibazo. Ndazifata nzishyiremo n'ivu, mbivangane. Nimara kubivanga kiremo amazi, mbipfundikire bimare amasaha 12, kugira ngo turye za mpungure, turya za zindi bavuga ngo ni impungure ziribwa zitariho ibishishwa. Uburyo bwo kugira ngo ibishishwa biveho. Urabona ko impungure twazishyize muri boîte. Hari n'abantu batazi ivu mwaribonye. Ivu rero ni ukuntu uba wacanye amakara, uko agenda ashira bikagenda bimanuka munsi, niryo bita ivu. Iri fu tugiye kurifata turinyanyagize ku mpungure. Nyanyagize. Turangiza tuvange. Murabona ko bivanze neza. Ubwo icyo tugiye gukurikizaho, tugiye kubona ko byivanze byose, ifu n'impungure. Tugiye gufata amazi dusukemo. Abonye amazi agomba kurengerwa. Ubwo turafata n'umufuniko dupfundikire. Ubwo turaza gutegereza amasaha 12, ubundi dukomeze turebe uko igikorwa cyo guteka special y'impungure kiri buze kugenda. Boîte yacu murabona yamaze amasaha 12 ipfundikiye. Ubu tugiye kuyipfundura, ni kubona ukuntu bimeze, nta forme. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu uzabikora azafata umufuka wavuyemo ikintu nk'umuceri, isukari, akateho igifuka iki. Tugiye kukubisha izi mpungure, tuzikure no mu amazi mabi, tuzikubishe no ku mazi meza, ubundi ibishishwa biveho. Nibimara kuvaho tuzoze neza tuzitogose. Murabona impungure twashyize mu base, dushyira mu kintu kinini kugira ngo kuzoza zitaza kuturushya no gukuba no gushirika ubute. Murabona ko biri kuvaho mu kanya, zose ziraba zisa neza. Ni gukora n'imbaraga, ni special, ni impungure ziryoha kuziteka, ariko bisaba igihe kinini kuzitegura. Ubwo rero turaza kuzikura mu amazi. Tumara kubona ko biri gushiraho, dukomeze tuzoze kugeza igihe umwanda wose uri buze kuvaho, tukabona uko tuza kuzitegura neza. Dukomeze mukurikire igikorwa. Murabibona aho igikorwa kigeze. Muri kubona ukuntu ibishishwa by'impungure bivaho. Si the food kabisa. Murebe, ni ugukoresha intoki ibishishwa bigahita byikuraho. Ubu tugiye kuzoza
tuzoze ubundi zike neza. Ariko murabibona gukoresha intoki gusa bihita bishira. Abantu batari bazi uko impungure zavaho ibishishwa, nizere ko bari kubireba neza cyane. Murabibona impungure twazogeje, turazikuba, turangije zimaze kuvaho ibishishwa turaziteka, turazitogosa. Ahangaha zahiye, twashyizemo udushyimbo. Ufata udushyimbo dukeya kugira ngo bise bihindura isura, ntibibe umweru gusa. Muri kubona ko impungure rwose zimeze neza, ziratonoye. Ubwo ikindi tugiye gukora rero, tugiye gukaranga puwavuro, ibitunguru, dukarange inyanya zikaze utya ntiriwe mburendinga. Turakoresha na salisa, dukoreshe n'umunyu gusa. Ubu rero tugiye guteka. Ni impungure ziryoha cyane, ziraryoha. Ngiye gukaranga ibirungo bisanzwe, nibiza gushya. Ubu gukaranga ibirungo murabizi cyane, turaza kubereka uko turi bubikore. Ubuto murabona bwahiye, amavuta turashyiramo ya puwavuro n'ibitunguru, garaguru. Ugenda ureba ko ibitunguru bigenda bishya na puwavuro. Murabona ko bikiri hasi. Murabibona ko byahiye, ariko ntabwo bishya ngo bibe amakara. Dushyiramo inyanya yateguye, garagura. Murabibona inyanya zahiye, ariko ntizishya cyane. Turahita dushyiramo agasalisa, ubundi duhita dushyiramo n'akunyu. Dutegereze ko bishya neza. Murabona uko inyanya na salisa bimeze, biri gushya rwose. Tugiye gukomeza tugaragura kugeza bihiye. Murabibona ko ikirungo cyahiye, muri kubibona. Tugiye gufata za mpungure dusukemo. Turagaragura, muri kubibona. Turagaragura ku buryo zose zifata irangi. Zose ziraryoha cyane, ubikoreshereje ibirungo bisanzwe gusa. Agapuwavuro, igitunguru, inyanya n'agasalisa n'akunyu. Tugiye gupfundikira, ubundi dutegereze tujye tugaragura kugeza zihiye neza. Tugiye kureba uko bimeze. Wawu, mwabibonye?
mukubona ko nta gishishwa na kimwe ariko kiriho, biryoshye kubi. Impungure kuzirisha agacapati, abantu bajya mu mirimo isaba imbaraga cyane mu gitondo, ubundi ukaba wamutegurira ifunguro, ukagura agacapati kanywesha icyayi cyangwa akarisha, ubundi akigendera. Iri funguro ryirirwa mu nda, ukirirwa umeze neza, ugakora akazi neza. Babyeyi, bamama n'abakobwa, iri funguro muzarikore, ni ifunguro ryiza pe, ndaribatuye. Wow, murabona ko igikorwa twari turi kubereka cyo guteka impungure turagisoje, zahiye. Ubu ngubu igisigaye tugiye kwarura. Murabona ukuntu zumutse, zirumutse neza, kuzireba byonyine biba biteye amabengeza utaranazirya. Tugiye kwarura natwe turyeho twumve ko twaryoheje. Murabibona impungure twari tugiye guteka za special, murabona ko zahiye, muri kubibona ariko ukuntu biryoshye cyane. Tugiye kuryaho twumve ukuntu bimeze, birashyushye pe. Ziraryoshye. Yaje kiraho n'agasenda. Ziraryoshye pe. Nshuti bavandimwe rero, ndabashimiye cyane mwese muri kuri channel yanjye, mwumve yuko nishimye kubwiza impungure ntetse. Izi mpungure kuzitegura biravuna, ariko ni impungure iyo wicaye waziteguye, bisaba kuzitumbika umunsi ukaziraza mu mazi, undi munsi ukurikiye urazitegura igikorwa ukakirangiza. Ziraryoha cyane, ndabakunda. Izi mpungure muzazikore, bapapa bazazibatekere, abamama bakuze muzazibatekere, impungure ziryoha cyane. Mwari kumwe na Clemence, mukomeze mukande subscribe, mukande like, mukande na share, mukande na comment. Ubutaha muzambwira icyo nzabatekera. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.